sine Hamlet? Sine Brute. Aj ti glumac, ja. Čekaj da mi kući. Zar i ti sine Brute? Evo. Sad možeš, evo sad sam spremio. Čekaj sad na mu. Hajde, ide, hajde. Mi ti krenuli smo tako kroz kršnu Hercegovinu. I pogledajte gdje sve dođe smo ovdje. Izvanredan primjer ljudskih ruku. Ima dobro, tvrnača. Žrva je melja, ali nema ništa u... A ima, ne vidim dobro. Pardon. Sad koja je ovo žitarica? Šenca. Samo nešto krupno melja ovo. Nije to prvo sulje. Smijemo? Pa neće ovo biti nigdje službeno. A neće dalje od Evrope? Neće dalje iz moje kuće. I mi smo selo imali jednu. Radi nešto sulje na ovdje. Imali smo mi jednu, samo nema vode. Koliko vam je mi? Što vam je med? Zavisi kako šta imate za imunitet, imate obični medova, imate za pluća, za jedu. Pa ne mogu se koja ne znam ja, nismo što ne znam. Ovo smo neki namrcov. Ja mislim da je 8 eura, a velika mala krek. Ova se naša bavi autobusom. Je li nam ovo prava adresa ili ovdje greška? Imate jedno ovo viška.